Melugu, say ya papa. No fagga. Agata uzunega. Logo higenga. Kanyara tse, logo kanyara tse hika. Baba ye. Ka baba ye nega. Baroka usane kawa nega mo. Baba ye we. Ura undu ya. Watu mahine kongu. Hi biashi ne na wan tu shongu erenyi. We undu gari uwangu wa erenyi sha village higana hana moya miyaka kura logo. Baba ye. Agata uso. Sebane lo dido. Moya ya mbaya mbalo moya orokra kuru logo enjega sha chukui book company uten logo shaka. Naga ha, bro naga ha, nyeva uhem logo bi yema miklava ha ko hala, nya ya kura orokra dum logo ga. Awan tu shon. Haye je wone. Barisa gata usu. Problem yo mbashin village ga. Mbaru current in awareness ga. Ga mimi. Baba ye. Ko hungu welu nature. Yang ni tima. Kwa to ni tuwa. Mba yemba ni febe tip. We wewe shaka boga. We eri fiye ni tuwa ve ni kaiga. Government a wasine yaga. Empower mba yemba anene. E yira ve community volunteer guards. Yeah. Hey, hugo magakba. Sekura ongwa kwa gashi. Ba ke mom ya kura wa. Ko security ka gberi na ga yomba yeme we training. Yani tuwamba yemba hen na government je government tobe yeme bo da training ve in security aspect. Mula mene we ka nyanyere yombra passing up parade ye. Nye passing up parade raga shimba kudi. Nye we kwara government to Benue station no governor Samuel Otonye ruwe you know we passing up parade. The tip traditional council chisha munu toti nye ruhijira. Idoma traditional council para nyo chidoma ruhijira. Igede patove nye ruhijira. Ha matoru hita TV hita Benue chiyaga nye na ruhijira. Nenga baba ye. Bape yomba ve rintoyi paripasu. Where the Nigerian police. Yes. Where the Tonvega, the Nigerian army, who are civil defense. I will call Wega. You may either white Kevin Dasida. Agata also. You were there personally. Hit Baba Ye. Baba ye. Agata also. Une ko Dr. Mbolo. Aworu nega. Government to Benue State nega. Shaham no Governor Samuel Otom. Anna Community Volunteers Guard. Imyoto. Nege. Moto ka karu jene. Sondo. Kave myo. Kakwe lu jene. Ajinge she myoto nega. Myo kakwe lu ki mimi. Alungu unkeje kwaga. Kafe ona temkule to moto laga. Barisa gata usoro won go ko moto na ka moto teri naga. Ine kuamba agugu. I attach ba agugu hambe vo. Shachupe moto mbravu feto zore nyori interior roads gaga. Agugu mana take over. Governor Samuel Otom tesuro moto mbre yona. Nye kara yeme miga. Sari nye gere mega. Si wow. Kimo yema ya solution. Oh, na ve gona. Yage gona va de va seko ati open grazing law he. Lengologo honga kasha chunyi agbujagbo yemhua. Ikula yalogoga. Ma biwai anga ha de ma ve motomye. Silavana, hela kwa shigomna shiungwa mnya asa ya mom wese wa. Ne zaya su ne gomna ka ya mom na sho shachu rumu ne ko si ora na ne. Baba ye. Mo ye ma ya wan solution. Undu government to Benue State. Ma community volunteer guard atombe. Kasi. Mo yo. Ya. Me okuna Ogo ye shimaga mbe uwaywa isi uyaye wabuzulu menaso yo no mbaguta kubenye ngima
Otonye no je baba. Ore shi me kwa na